ئیسا خۆنیشانی شاگرتان دەدێ. هێ ئەو وسا بە هەورە دەپەیڤین عیسا بخوا دناواندا ڕاوەستا و گوت سلامەت لەسەر وەبێ. لێ ئەو بزدیان و ترسیان وان گومان کرد گۆ ئەو ڕەحەکی لەبەر چاوێن خۆ دەبینن. عیسا ژوارە گوت چما هون شاشمانە و ددلینە لە دەست و لنگێ من بنەرن ئەز بخۆمە دەستێ خۆ لە بەدەنا من بدن و ببینن چمکی ڕەح بێ گۆشت و بێ هەستیە لێ وەک گۆ هون دبینن ئەز بگۆشت و بهەستیمە. و گاوا وی ئەv ژوارە گوت وی دەست و لنگێن خوا نیشانی واندان. لێوان شاهیێ هێ باوەر نەکردبوو و شاشمایی بوون. ئیجار وی ژوارە گوت کا تشتێکی خواردنێ لە باوە هەیە. وان ji parçek ji masiyê birashtî dan wî ew ji dest wan rahiştiye û li pêş wan xwar. Hingî wî ژوارە got ha ew gotinên min ên gogava hê ez bi we re bûm. Min ji we re gotibûn evin divê ew hemû tiştê got di şerîeta Musa da di nivîsarên pîroz da û di zeburên da li ser min hatine nivîsîn bên cih. Hingî wî hişê wan vekir da got ew bikarin nivîsarên pîroz fêm bikin û wî ji wan re got wiha hatiye nivîsîn Mesîh wê cefayê bikişîne û wê roja sisiyan ji nav miriyan rabê û ji Orşelîmê bigire heta hemû miletên dinyayê bi navê wî tobe û efûbûna gunehan wê ji wan re pê dan bihîstin. Hûn şahidin van tiştanin û vaya ez ê soza bavê xwe bişînim ser wan lê hûn li ji bajêr bimînin heta ku hûn ji jor hêzê bistînin. Pirtûka pîroz İncîl. Slav û rêz xweşik û birayên hêşan.